But I play Piparo, the cultural Kariayan. But good job I play Piparo, Chong. Kami hapo umsi. Ti kumba na trend lagi nongenam. Dan don kami banyak trend yang keju pas subjek. Chupang keji penbor ban dengue pimas. Lani ban ayo vaksin. Lani ban penbor. Ya kanihi kebentar ban penduk kam do jam lada pom ayo ni vaksin pat kani kedim test ti kei ke pamadon bakan kren chopi menta kum pinom chong snong bat nak benda parohi di malaban yo snow ya kani kedim kren do bagi yang kren ha kani kasi aku apa ngap ha kei ke dau balang penlong ya kan sarkar bahkan lek pelut habala ya kren ni keju mesti keju bat habaka sarkar kayo asno lengai bani persyak ya kan ni kejing penpor ban test lani ban ai vaksin lani ban deng mas ngarau ye pi hado benta dang bon kijaka kabang ka sarkar kadang penpor don ha kijaka ki bakam she penpor syu Hari ini kita bon kijaka kasorkar kadang penbor. Wat yang ngahi mentadang shibnai tamayai ngalet teh polisi office pat kim masya yang ngabangan rung sapo namar mga klem denmark. Takba namar kadang ngakam kabala dangam rung mangarung longhi darung dayway pat dengan klem rung dan dengan kuaban on ngipi kadaw baro khot kalong ba mani kum gikon jong kari Nipton ya kata kejinya beli langkowe. Makwaman ong ya pi kumpala don bayi ba komen. Iong kuno hariu klam jam. Haringan ong ya pi ni hangni ni don. Om day bangi day kita kiriu klam jam haringi don kabenta kabat ngau kia na kabenta. Kari bat kajat benriu na kabenta jong pi bat na kabenta kajongi. Om day bangi Ini kita diberiu di baklan dan kam dan jam hari ini dan cimon di kam di banjir pendek. Hari namar kajing ha jongpi bakajing ha kajongai ni adon hangni. Tiga ke bana kuang ban ai jingmot ya ki di kon jong kari baro. Balada kani ga dekot jong. Kini di kot jong kani ga AIM lada kila pelat mentah po YouTube. Ki om bakan sedon. Meeting lesson and example ngadi baksa hapos nong baupat lada nong ban sadon ke meeting hapos nong baupat ni kum kinong song nong hapo baupat bagi marjan balada kini ki baso jingai ru lada ki yo ya kala bagin wan ban ya snok tilang kila banwan patta ka jigi teli ka sarkar kan sampai kemat pensioni hari lada dei betang mangi kamat ka sarkar kan ya ile kelut kumne Namargi hangni iwan na kabanta kajinya pahalang om day tang na kabanta kasimat kajongi. Namar katay ni libandoni kajing snow po kumbangi kroy ban no ikikam ki jongi. Kung tapiru pi libandoni kata kajing kitni na kabanta kalaway ni kun ikti ki jongpi na kabanta ka jongpi pat kasor karu kan aja ni yung takahok kabangi ni day banyo. Namar hado menta hapo si school dang dong ki jaka Kiba kita shenhi yang ni test wat haba ila kren pat nila yai kren bakim day ban le yang kani ka bentang namar kata ngaku ban tentu ya pi paro kinong song ki badan haba no bano kajaka haba pila yo kani ka bentang ngaku ban om ya pi lada ku menit ngan ai jingmot ya pi lada ku menit ni yo ya kani kan new
jongi. Nama piye ni la yai kran yang ngaju si yang ngaju mereka lek tulut nama tele. Bom donte jadi teli. Bak sekarang tu hai kesna potan jan dia. Nah ada kuat dah mesti gini gini. Lapan pori ki pan ai vaksin. Bak kiong ada pep ai minum ai foundation sure. Minum ai so yang ni bak putri papa jabkan. Tiga kita diberi oleh orang yang kuat katakan foundation. Tiga dia pilih minum kau barang bak kiru kita pilih. Bak tang hadir arkenai dengan penpori. Bak dengan siap nama om dan pada siap kau. Nama kata aku akan om yang pilih doa yang long kita di kocok kari. Kiban nam kau pot ya ke kabang ginde ban kau pot. Ya ke sorkar ihapan gongo mereka pot bagi cugongo. Ya ke kebalong sapar kabang ginde ban gongo. Sorkar kanong la banyak dorbor lada pi long kiban slor kiban yang kata kahok kajin kisah ke jompi. Balada pi rupi yang teli lang kowe. Kamat kan don geng ke jinjok. Haka patang kebreu ke jongi patna kowe ke por sa kowe ke por. Ngin long kita kiban jok namar kata ngadon hangne ban tentu ye pi lang paro ba. Ni ye ye pi paro ki kon keri taka jingi ke jongi ban kwa. Ba kata sorkar kan perlong rawe ni. Namar kata tong ini kendian penrio batong ini simkia batong ini iswa sipori ki kam ki jam ki jongi. Habani yo yang dia kumpulan makan sedang ke meeting. Kaki balak batuan pilih batuan. Kita ingin marjang jom kata kasnong hamalang penbet anda ke meeting one. Kita di Friday nak kata kasnong. Kita mana pelun kenangi yang kapor mana pelan kenangi namar. Iwan om teh bagi Iwan nak kebentar kerja yo dong ke jongi hari yang kebentar bagi ni yo dong lang. Bagi yo ban im ha kata ka hok ha kata ka jing siang ha kata ka jing like loy ke mau play hi lopo ini bagi ni im like loy. Namar kata tuh ingin long kibaya teli lang kuway namar kadai tak kajing teli hi kamala panwan ra ay kajing jo. Kita ingin dikintin tuh beli dia ban kuy pi lang barok kubeli syukur. Namar ngaku aban om ni pi don kibakai uwe vaksin dan kemans ngobha don ru kila ay tak namar bagi jing yok yok tulap show. Lani don ru kibala ay uwe vaksin tak nak daw bagi kuak pan pulih. Tapi nak kata kadaw, pila ay nak kata kadaw, bat nga kuaban ang ngiping itu kibala ay vaksin mana perkat bangangal adat ay vaksin mana nasyo banyak snok tilang, bat ni hakaban ya gaten talang, hakaway pagaway ka meeting kamtap kumpangalo ang mene balada ni don hakano mano kajaka bagi niya wan banyak snok tilang. Pipun sin kini ki baladap ayo vaksin ki perkat ba nin nam le chu na mar ngi pi ladap ayo vaksin ringan ong ngi pi don ki badang dap ayo dam first dose lanin second dose but te pi ba ka sarkar nin kong kong de ban ayo dang sin hadin sa arsin sa laisin ban nin tik sa kanusin kadang ha te dak ba ngi ya teli lang pat kowe ki baladap ayo vaksin ru bat ki bam padat ayo vaksin ru kamot kanang kaporken bat ka sarkar kan sa perkat ken ladangi baro ki kon kering ya teli lang kowe namar kata sa sisien nga guntu yang ilang baro bagi nilang teli lang kowe bat nin yo ing jinjab bat ka sarkar kanam la ban temraw yang ni kon jong kari tetang kani kublay sipon.